Hi, welcome to this video about the modal verb should and shouldn't and how to give advice in English. Ob koncu tega videa boš znal oziroma znala podati nasvet v angleščini in tudi uporabiti should in shouldn't v preteklosti. Pa začnimo. Kako dajemo nasvet v angleščini? Uporabimo torej modalni glagol should, ki pomeni bi moral. Naprimer, if you want to become a really good basketball player, you should practice every day. Če želiš postati zares dober košarkaš, bi moral trenirati vsak dan. Ali, it's your grandma's birthday tomorrow. We should buy some flowers and bake a cake. Jutri je babičin rojstni dan, bi morali kupiti rože in speči torto. Ali, it's an incredible film. You should watch it. Zares je neverjeten ta film, morala bi si ga ogledati. Nasvet lahko podamo tudi z nikalno obliko shouldn't oziroma ne bi smel. Dad, you shouldn't drink so much coffee, it's bad for your blood pressure. Oči, ne bi smel piti toliko kave, je slabo za tvoj pritisk. Ali, you have a great job, you shouldn't change it. Imaš čudovito službo, je res ne bi smel zamenjati. Ali, this part of the city is dangerous. Tourists shouldn't go there. Ta del mesta je nevaren, turisti ne bi smeli iti tja. Kako should oziroma shouldn't uporabimo v sedanjosti, prihodnosti in preteklosti? Za sedanjost in za prihodnost smo že povedali. Uporabimo glagol should oziroma nikalno obliko shouldn't s prvim stolpcem, torej prvo obliko glagola ali nedoločnikom. Naprimer, you should always be yourself, no matter what. You shouldn't copy somebody else or wear a mask to please others. Ti bi vedno moral biti pravi ti, ne glede na karkoli. Ne bi smel kopirati nekoga drugega oziroma si nadeti masko, zato da si drugim bolj všečen. Ali, about choosing the right high school for you, I think you should talk to some other people that you trust. Maybe you'll have a broader perspective. V zvezi z izbiro srednje šole zate, morda bi moral še s kom govoriti, ki mu zaupaš, morda se ti bo razširilo obzorje. Kaj pa v preteklosti? V preteklosti pa glagol should ne spremenimo, pustimo isto obliko, spremenimo pa glavni glagol in spremenimo ga tako, da uporabimo have ter tretji stolpec tistega glagola, ki ga želimo uporabiti, ali če je pravilen, mu dodamo končnico ed. Torej have in tretji stolpec. To je pretekli nedoločnik. Naprimer, Mary shouldn't have told a lie to her best friend Kate. If she finds out, Mary ne bi bila smela lagati svoji najboljši prijateljici Kate, če bo ona ugotovila. Ali pa, last year, John failed his exams and he had to repeat the year. He should have taken his studies much more seriously. Lani je John ponavljal in menim, da bi bil moral vzeti svoje šolanje veliko bolj resno. Torej govorimo o tem, kaj bi nekdo moral narediti v preteklosti po našem mnenju. In to se naredi tako, da uporabimo should, potem dodamo have in glavni glagol je v tretjem stolpcu ali s končnico ed. Sedaj te vabim, da narediš kakšno od vaj, ki jih najdeš v opisu tega videa. In I think I should go. Bye!